uzarwakugeza ryari ariko bakuwanda meke w'amana kukuruha burundu umwe n'umugabo w'igicucu w'ikigoryi tutashyira hamwe bose ngo twuzuzanye ko mwana. Ndagushimira ko neza amatwi. Mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rusororo hari umugore uvuga yuko arambiwe umugabo amuhoza ku nkeke, kandi ikindi avuga yuko uyu mugabo nta kintu amaze mu rugo. Kugeza isaha uyu mugore ari mu gahinda n'amarira, avuga yuko umugabo batuzuzanya ndetse batakora ikintu ngo bacyumvikane bagishyire mu bikorwa. Avuga yuko umugabo rwose kugeza izi saha amunaniye, avuga yuko amufata inshuro nyinshi ari kumuca inyuma, ariko uyu mugore akamubabarira agira ngo uyu mugabo azahinduka. Rimwe na rimwe uyu mugore akorera amafaranga akayazana mu rugo, uyu mugabo akayashyira amahabara ye, ugasanga urugo rugiye kubaho nabi kandi rwari rufite amafaranga bitewe n'umugabo mubi. Uyu mugore avuga yuko yihanganye kenshi cyane, ndetse natagenda hakiri kare cyangwa natahukana hakiri kare bizatuma arwara indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, harimo sida, imitezi na mburugu n'izindi ndwara zigiye zitandukanye. Ubwo avuga yuko uyu mugabo amunaniye amaze kumurambirwa. Avuga yuko umugabo amaranye imyaka 2 bashakanye, afite imyaka 20, ubu ngubu afite imyaka 22, bafitanye umwana w'umwaka umwe. Ni mu gihe umugore avuga yuko rero akunda umugabo we byo gupfa cyangwa akunda umugabo we byo gusara. Avuga yuko yakoraga akazi ko mu rugo, uyu mugabo ari umuzamu, baza kubana ndetse mu buzima butari bworoshye. Ku mafaranga yabo bari bafite angana n'ibihumbi 500 by'amafaranga y'u Rwanda bari barakusanyije kugira ngo babone uko babana, bagura ibikoresho byo mu nzu n'utundi tuntu nyenerwa. Baza kubana, baza gukodesha inzu amafaranga 40,000 by'amafaranga y'u Rwanda, icyumba na saro. Nibwo baje kuyikodesha hano mu murenge wa Rusororo, akarere ka Gasabo. Nibwo babanye umwaka umwe bameze neza ndetse nta kibazo bafitanye. Uyu mugore nyuma yo kubyara nibwo umugabo yatangiye kujya ahinduka ajya mu tundi dukobwa, byo ko uyu mugabo yakoraga akazi k'ikiyede cyangwa yabona igikarani akagikora, bivuze ngo nta mafaranga menshi yinjizaga mu rugo. Uyu mugore nibwo yabonye ko ibi ntabyo, atangira gushaka amafaranga kugira ngo atunge umuryango. Nibwo rero umugore yazanaga amafaranga, uyu mugabo akayajyana mu bandi bakobwa. Uyu mugore rero nibwo uyu munsi ku itariki zisanga 20 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026 nibwo umugabo yaje kumwiba amafaranga angana n'ibihumbi 500 by'amafaranga y'u Rwanda. Uyu mugabo rero nibwo yaje kumwiba aya mafaranga, uyu mugore aramukurikira asanga aya mafaranga yashyiriye undi mukobwa. Nibwo umugore yagize agahinda n'amarira, avuga yuko natica uyu mugabo ari we uri buze kumwica kubera ko bimaze kumurenga. Ni ibintu by'indengakamere, ni ibintu umugore yasobanuye ari marira n'agahinda kenshi. Umva uburyo ki yavuze mu magambo arambuye, reka nkusubiriremo ukuntu yavuze. Avuga yuko umugabo yamukunze akamukundwa akaza ndetse akamutonesha. Avuga yuko umugabo we amwubaha cyane, avuga ko akora buri kimwe kugira ngo uyu mugabo yishime. Uyu mugabo avuga yuko nta kintu na kimwe atakoze kuba iyi myaka 2 ishije bakiri kumwe, ariko ngo mama wiwe yavuze yuko ngo urugo rwabo rutazaramba, ndetse uyu mukobwa yanga kwishinga nyina kubera ko yakundaga uyu musore cyane. Nibwo yaje gufata umwanzuro wo gushakana n'uno musore, dore ko iwabo uyu mukobwa umusore batamushakaga. Uyu mukobwa rero afata umwanzuro wo kwishakira uyu musore kuko yamukundaga. Nyamara umubyeyi yari yamubwiye yuko umusore batazabangikana bitewe n'imico nyina w'uyu mukobwa yamubonagaho n'imyitwarire yiwe. Nibwo rero umubyeyi yaje kwegera umwana wiwe amubwira yuko umugabo batazarambana, ariko kugeza izi saha ikigeragezo kibaye ikigeragezo koko, ibyo umubyeyi yavuze bitangiye gusohoka. Nibwo rero uyu mugore ari kugisha inama icyo yakora. Niba ukurikiranye ino video, gira uno mugore inama. Uyu mugore yahukane cyangwa agomeze urugo rwiwe arusigasire cyangwa arubungabunge, ese yemera umugabo we akomeze amuce inyuma kandi abireba? Ese yakora iki ko yagerageje kuganira n'uno mugabo bikanga? Mumugire inama muri komenti. Ndabakunda cyane.